Jambula may anuga, jambula may benga. Nakreseva mai jambula. Bula. Vinaka vakalevu nimbula Vinaka na veiuqeti onisi amatikumai na kabinaka nisinga nikua singa bakarombuka tingome Viti ni karosang vulkava nisinga ni bula o September unitaka ni rongo Vinaka tikoyani na veibolei ngomai Hawaii nimbula Vinaka bil tukete malambula
bula Vinaka tinay limbe, bula Vinaka bula nakwa, selita chikuimbau, naitasa kivito ngavi, nimbula Vinaka. Terus ya tenanda kuita buki, nimbula ke merse ni alikana vea matai, ke merse ni balele buka. Malo mbula, do bula Vinaka na siya mati kumay Viti, ke na siya mati kumay na siya sa bakara, bahwa siben na bunua o nandi. Au nitaka ni rongo Vinaka chukaya ni na veitala noa en yakavi Vinaka ni kua. Tos tali tiko na nanda veitala noa na buku ni YASANA O SERUA, au nitaka ni sobike muni o ni sa gai suku chukumbeka mengona vaka au ni sa gai atumbeka mai vale sa uti kumbeka na vakabi se sanga tikumbeka na vakabi sa rongo tiko ni ngona vakumbula en nungu bata ngoni tal no veiuqeti Vinaka vakalevu no nindo vito ko ni tiko mai en nonda maru takatiko na vitala no so en buku ni YASANA vakaturaga o serua vakumbula sartiko ki vakalevu kina Yanuyanu turanga o serua vakumbula sartiko virtona buvale vakalevu dolan ravi dola oka dola bina vikemnina viokani siya matiko vakanrai dola nuku tale na ua korovisilo vuna niu na makumangkua nambuke levu ke na vutu levu au nitaka ni rongo Vinaka tiko yani na bio libu ni veitala noa totoka na kabini sigini kwenda na sema sartiko ki Australia rotiko na Marama ero suletu na non rongona en sinu Vinaka ni kua mero meitala noa vikenda da maro takasara ni metiko ngobat ki kenda o Unaisi Narawa meda sara bakambula sarani bua dolan rabi tauna Sadalo kadakteti sinakvale una visureti mai na kavinikoa sa Vinaka vakalevu sara na nomu dingoma na nito visureti malumu may nang buke vakatalanga kina may nadolase vavini Vinaka ni oseleme na nomu ngona dini ni oso tiko na buku ni nomu ngarabi Vuli tiko may Australia ya usule na nomu ngona mentor mentai batamanga kendo mandanga na yawa sa talabosa raga rong Vinaka menda rong ada matanga na momoni rong tiko matanga mamadal tikim ni mata veikeda na vuno da butumikina na vuno susumbe kamikina no mukorni vasu na vuno talanga o taurikina ke na nomu vuno talanga o bulikina dar na serua na dar tiko butak manda no mata bubale o tanda rong rika na no mulu tangani buli Vinaka vakalevu tau Vinaka dokteti sembarangan yo wamadal teke o bevavin Vinaka ngani vekemuni na vesureti au bevadal talanga verna sama mai na veasa ura bertome Viti bertome na koro vakambimbi saranga vertono mata bubale okela artosan sara tal cingame na ya kavinikua ona be kera biboso cingabe ko tau ke irana siam cikumai ke kaya na sasaga valele na nunggu vosa vakabibi na bonginikua Ave vosaraga va serua don Vinaka tu isa Vinaka tau na ya nga o Unaisi Narawa au dabutume na YASANA O SERUA na ya busomburini tu na nungu matanggal yo bunimoli toko matandriu na nungu koro boleh tongana nungu balisu na serua me Serua Yanuyanu au nasangani bakamadala takatalen na vale na YASANA ambali ninrosa betal no ke nungu tata bang na vida na madal sa o saba madal tako na nito tiko may Serua Yanuyanu na nito siama chiko itonga na nito matabu valinga o kito nito koro serua yo kito vai kito atoki taikandua dongan na vanolele kito salitawan chiko kito na matabu valen na Narawa
Kira tona ratuni arawa. Na yadani banonga ya na Vuli batu. Abadola chukani bertona siama chukumai na Vuli batu. Ena yasana tinangu au siama kikoi malaita mena yatu Solomoni. Sandina. Okay. Ibakata na mo na puno susumiki na mo siya ngonelo lilay. Wasus ba kay bitaw? O yau tau susutungai suba. Nangunangani sereki dobe kau tinangu me kitolak sombui nakoro. Iyo ausang nindo be bangata kana wasa na susumandra iyo sa nangun sabat iyo au susutungai suba tau. Sandina. Wala ba na kornibule wa bulikino at ko man mo bulimay na mo siya ngonelo lilay ron pa matalta ka man na we kornibule wa bulikino. Ayaw nakalasindua kinakalasitolo au bulito may na St. Joseph's Primary School may nakasi. Au sa kalasiva au toki na Holy Trinity Anglican School may suba. O sa levaw cheki ana nunggu primary school na secondary school ayaw form tolu kina form vitu i St. Joseph Secondary School. Sandina. O tiaw sangay toki be na mo bulitoraki. Na ayaw tau nangunayaw si form vitu chekina. Awa apply to i Vana University of Waikato beli na degree ni anthropology. Awa sa interview sa sulit mo na conditional offer. Awa sa interview berton na Fijian Affairs scholarship. Iya asa manisang ni solvio na scholarship ya. Wakai vakabibi lo lele te ke baka sa ochina nongu secondary school o sa sinibe le Vuli o indana sing ke robital macunga ke indana nganingu ka saroko ni enele enroll li nangona se FIT tu kina Fiji Institute of Technology kiro sama ni bekau ole Vuli tu na oleh enroll sar na School of Arts, Culture and Design i FIT. Iyo Vinaka nga biyo balatini utumutake na matabu balyo no nunguta donggiring kita langasere nakakeda sini bobe na nungule bulchukina FIT. Iyo nangono bulchukina FIT donasi ngaulak sumutu i suba. Au ledur sartu na office na Fijian Affairs. Ucha nangona ya sendo ke baka selibi kuna scholarship na ela mena kambi bana artundu bakambira bana lalang. O sali ritu na list ko kambi tu lalang. O sange kila ni selibi na scholarship boleh dakalawa iyo USP. Boleh Vuli Lawa. O sange mani kirobi wasaki kendo na scholarship officer kia. Sakayoko ya meu bididia kita kena nunggu enrollment i USP. Yo sambera tu balatini sate kebutu na semester ya au sama ni sanganga meu tegu na karuni semester ni ambaki ruan dulu kaba. Iyo, ang gitego to na 2004 na Ronaldo ka walu sa graduate may but nunggu Bachelor of Laws. Iyo, meu bakalagala katanga nunggu talimangi-mangi. Iya. Awa rawata nunggu koroini Lawa na 2008
Na yang baki batal ngaya au bako chechi kuna nongu endot kuntu na kami practical na professional diploma in legal practice. Io sa ave mama tu ya o satur na email me ve USP nierto sa sila me ve na scholarship meu vakabuki na nongu master of laws. Nangono batangau admit tagi kina na ba au sa tegi butal ngaki na nongu LLM au mani I toribola kina na 2010. Totoo bakauti. Rede ya, bakai bakumuri ko bolinga na scholarship bitaw. Iyo, dire ni o kana mutukune ha baka leilai o biala ko I oikato dai siga nirto sile maybe kuna scholarship na ngona ya sa baka leilai tu. Iya, reda no mungwal talena bol kambitu meneda mo lalang. Na tama daong giti ko mo lista na FAB office. Au siang serani kila na au kila usabe dome awala kutungan dau pas tungan dona singa usa kasar mo Loloma mo liwata tarutunga ke baka usaron li mo apply tale se yung kinda tala sa boleh itu mena dangor tu na FB nangonya dawas takimanda ocha sangi ba rasoli ba salamena da medaka na inyo. Sarere be kartoa bol bekayani sengona ya si madale sordo rede tunonon rimeli si senga dela kola kartoa ba koto bekayani dona no PO box back kaseda nandina io sangai da kabni sara wata no koroi na rono dol katini da mo ngeta kabni otia na scholarship ko solve we etikini scholarship ya meu be vakabuli ditalanga ber na ngone buli kora buli lawa chiko na ngono iyo na ngono sa toribola kina na nunggu LLM orto na law school orto sangi selevia endo na vakame temporary position meu au vivabulivi na davani ambaki na 2010 rato sangi vandita kana nunggu itu tu baka assistant lecturer. Isa, dom na nga na mo maruta ka to kana no mo ngani buli tungan mo sa lebih bata buli nam tamani kalau matelebu yata. Ya tau kalau ngatelebu ya baka balatani usingi yang baki au singi 26 toka na nunggu yang baki nimbul au singkila mo vamadal takabada baka overwhelming mo tukuna baba lang ni au ngoni tondo abertona irna staff bana law school au Marama okay lebuna tumburia na lulu ni sasueli mi baya na itutu ba assistant lecturer iona niosa merawata tu na konga sa tukuno tau kona sianga ni solvia na nungu meula ko waikato sale ambangani kalau me sa kunila ko inisilandi Dia na todo ko ndare na no mo tubo mbeka sianga nia kene na kimbek nga ko tukuno menya re yo saletiko bolinga Viti ia ngoni o sa bos chukumen ko sa bos chukum Australia ronio semata matanga weekend na isema ya mai na no motori bola rona dolu katini mai na no musa chukungo mai Australia mai na bak sauti Januari rona dolu rosanga bulu roni ba madal takamanda lo menitini namba kia roba kata na no musa mai tu sar go Australia ka bang madal tak telga bir na warung chukumai na ta sar mo dali takap ti Australia na nunggu
nongo avaka chukuma USP aonge ya na baki 2013 au torondo ni tutu ni daka bakalau na matanito na uru na nongo itavi kia meu wala Lawa babalangi me legislative drafter may bana no Department of Justice ni otia wale daka parliament no parliament nungu tutu na Legislative Council mo solibasa bana na clerk watikena Speaker of Parliament watikena irna members of Parliament o ave onom bekana yamba kina nungu daka tu uru na nungu sa daka chumika au sa apply mai verto na School of Law na University of Queensland meu mai daka nungu Doctor of Philosophy in Law na PhD o kalonga tatalanga tau na nungu apply mai na nguna sa bakoin kina na offer of place to sa bakamir ngani endo na scholarship solivea una o katital chungakina na nungu iduruduru ni Vuli nungu ngarawi vakabuniwai Australia ke indo talanga na tikina na living allowance erto sol ke debeo ya iyo ya na yo mena nungu sa chungoi Australia sa au sa mai abolak tongani rona mbaki nungu daka PhD chikota Andina, wow. Is reda. We hebben kijken tot de mee kandavu. Congratulations. Tahu. Na nomu sale tiko gori me Australia na University of Queensland na nomu takava tiko na nomu na Doctor of Philosophy toto kan din dareda na vekao na kambo muretiko talita kini da saraba juga di bakachi na sara yalo tau o klai lele barabarong chukumingo erna revi ko dakitiko lebu na ngone leor na sar chukumini kwa kisa bambe kango nisi au talanga na roni baya ando na leso ni lebu nda bulili chukuni kwa ni o yalo lai sona ndrendre o klau no sotava ya on nabuno sali tukinango lebu ngana tamata mbeka tamsaka ya nierna tanratu mbeka ya mena nontor vital no tiku mena ronon dolu katini ma USP no mulemba ki ono ina uru no msatingo mo Australia ta mante so na mbole tau so tava en no mu lako abu kitiku ngo na tulno matintungo Viti na uru ngo sala ko Australia ke roma na mbole oranyo wasia bikenda di kuwa ke ngoni sala dava mbeka o ulam baleta kina na mbole ata au singkila mo wamadal takabada tau yo na nunggu tume USP na nunggu lako na uru na okila na weekend na Marama tau na endo meu sana wamadal takabada ngai babalang leunangona we have to work harder than everybody else in order to prove ourselves and so na nungu vito sa kichiku na nungu vakavaka na nungu Vuli endo vakukotekeo yani o marama itoke Leunangunanda vakavaka chiko, you're not doing it for yourself, you're also doing it because others are looking at you. And so there's a lot to prove. And if anything, nakaeva it's motivated me.
Iyo. Iyo, I don't know how else to explain it iyo. Oh, Vinaka. Iya, dona lele besar Marama barong cukumingo. Lele besar. Boleh Vinaka mati litera ngongo, dol binatau, merseni balele buka, Nina Morena, don boleh Vinaka me Amerika, boleh Vinaka Revangu, Maria, bedena buka. Bedena Maramongo, Maram ni nanronga, Maram ni namosi, Maram ni lau. Nah, iya, atau sasara macam mana Maram ni Serua. Vinaka vakalevu tau na viva alangangata kio. Nah, iya. Women, we can do it. We can do anything if we put our mind to it. If we are focused, nang kakeder tatao ay matanda, menda kakunin da kawita ka mawi matao idakira toso ngay liu. Ngay madalangan. Duman nga nakautali takang botaw na nakirasol maybe ko na scholarship ko. Wala ko ba't kito men no living allowance, no insurance, health insurance, no allowance kedo o nalomo lang katakatu bakatakso nga ni Vuli. They have to work 2-3 jobs apart from their studies. So they have to sa chukuna tuition, sa so mini turdur, sarang sa sang takoy na sa ni nonda rende, na sa ni kenra. Yang gobi ko tao, kakit sa suliket sartungan gobi ko. Roni wasem madamay na nadaba na mutatala sa tunggoy liwi ko na buku ni Vuli o sa nakabatik ngo may Australia. So what are your plans? What's in front of you that you're going to challenge yourself with and achieve? Wira na sa warong chumingo and nabuku ni nomu talam no totok tao. Vinaka tao and it's very true na namutuko namin na wir na ngoni Vuli ratui balatini ukilay so wir na ngoni Vuli kora especially na ngona valuti kanda na mati na COVID-19. So kila ni rasa lesui Viti rasa sinrawatan na mera vakavaka mera Vuli. Au kalau ngata sarangan ya soli kedebia na scholarship au sinlang katakan naka yo nungu chikoike au sebi babuli tal chunga USP yo sa garab tonga na mona liba na Vuli so vakame buke yo tal chunga na nungu taka chikoi USP yo naka in terms of my plans I've always, the one thing that motivates me is I've already said it, and I think as a woman, as an indigenous woman, and it's always so important that we put not only ourselves but the place from which we come, that we make our mark in the world. In terms of my plans, tau already nakaiva ungetia nanguno Vuli nungu apply me ni already ni leb na Marama tor non PhD na Marama itoke na education wakai kemuni tau au sa site ta chiko leb na nomu articles nomu thesis wana nungu wala chiko already ni leb ratori nonra doctor de leb tal na field yo weekend na Marama itoke sangani au simbar ni already chiko mendo na Marama tori bola metor na PhD wana Lawa ndona ka motivate kia o meu vautia me sember mernyo yava na yamba ki wasanga Vulu me sa ocheni na Vulingo au endo talangana ka mo warta chiku irna ngonele o irna dorobu batikir to na
pengu. Na Italia que baka menda luto na dona me the Vuli chuko if we fail, if we are not given something. I always feel that failure is not the end of everything. It's not the end. You can pick yourself up and be motivated to carry on. And the other thing is, I have my future plans is teaching. I will be a hopefully USP me stale se ke vakase songo chungana boda usan vakaturaga Australia. In terms of I also want to publish me sabi na nongu neibola era publish tak and do erota nongu chapter vana neibola and if anything, that's what I want to do, because I feel that as Indigenous people, we often fail to write our own stories. Right. And I feel that it's so important that those stories come from us rather than Merabolachu na kaiwalangi, if I put it like that. Yeah, dia saranga. Sigmata lorong ada nani rubital no ke tetusi ndandra. Mata saut ya labu charcunga ko na no redo ko na dorobon chapa ningo na lakumai may Vuli nga ko bidana buniniu may Serua sali rawata ko na no masters detalyang wala talanga may na nungubulay wala ngango may o Matthew budango o Matthew budango ninde umba ko da kapta ko na PhD may na Victoria University of Wellington. Katalcunga ko ni ruan na turanga Marama ni New Zealand do Marama turanga ni New Zealand Marama ni Australia rola ko ya ni roli bola na non bola membalit sinde umba ro rawata non ro kuroi ni buku ro sale rawata non ro bola ro sato saria bakata berto mende umba sangkai bakata turto kaya na matanggali raya o talita kono mutuko na may na ulutangan gori baleta menda veiuqeti birna bakarong chumini kwa menda saya balo keda ni tuki wekem ni na Vinaka chumini Vuli bakata wekem ni na Marama ni na mosi ni bola seranga ni tuku membaleta na talimbe me na mosi na ngoli na siwa na napso china lako ni tite na bi matanggali kabaya o ira na babalain ko lako chumiko era merawati chukuna ro kure weekend. It's about time that we should change our perspective of ourselves. We have a voice. Dorakau talitang dotalangan na article uli ka na madasao ti to bitata ka membaleta na osibika na mutabuti ka na indigenous most of the time we apologize to people when we're writing our own story. We don't have to apologize to anybody. It's like we are on that subject alone. But I think it's important that you raise it, particularly that you are a Fijian woman, and I'm also Fijian, and there's lots of indigenous women listening to our Talanoa right now, and we can empower them that their voices is just as valid as anyone around the world. So I think that's a really, really good message. There may be a lot of women who are listening here, sitting on the fence. Loloma about Vinaka vale utau no moyalan dina chico bolinga me Queensland tos chico no bolboronyo chico endona ulutanga wana noma mo bolo kine se no muda kavu chico no bandindike oi nanongu baka menunggu research topic tahu na baka tukun nanunggu sengay nandor singay tegbubital no
au andingita kanongu lutangan ni vakandindi ke ana buku ni nongu siama ki malaita ena itu Solomoni au na nongu vakandindi ke rai vaka tambakin dua ena sengaji mekila yo irna kawatamata vaka Melanesia Viti. Na nunggu vakangata kena Melanesia yo kakina irna kawatamata I tauke maina ya tu Solomoni ke Vanuatu. Kwa rasa mai vakatiku tunde Viti. Ni berangan ni utoma na ke vakai sombe ka era vakarorongan cukup mai ona kerenga moni vingo na nongo vakandindi ke ni sengete kebu vakai mai I sang tokanira o meule seni Viti meule vakayador na nongo vakandindi ke me matana vot na field research balatani sa ya da vivaluti kanda tunggu na COVID. Ya na nunggu dingita katuna nunggu lutangan ko yang balatani sangan indonaka itu nanda bura-bura ya torocake kina na nanda ba maringeti ni kilai na kawitoke sana indigenous identity. Ro sa vitala no ke nongu tatatavanga nona tukuno kwa kenda na itoke ke vaka enda siang ni kilai kenda enda na siang ni kila na wekanda. Kwa na ulutanga sarangaya au I had chosen to research my Melanesian identity and the identity of the descendants of Melanesians in Fiji. Balata tau keman sa ne buki na vosa na kakede sa vakabiti kevitu. Iyo era sangan ni tunde sangan ni there's no permanency in terms of their being settled in Fiji. And so that's why I chose that area of research. And hopefully nangona mena uchikina na nungu Vuli mena ke vakaurau ni publish ta kanongu PhD me ndo mbekna ka vakawana matani tumba letirana with the descendants of the Solomon Islanders and the New Vanuatu. Kwa tau kwa rakutumena kwa rayadamena ngona ni blackbirding. Siya tukine video. Awasawili kecuka sona kaya bola itu veikeda vakabibi sona ngone ndo vangata kitu na that word na kaunimbombula. We sometimes use it for this generation here. In a nutshell, that's my research basically here. Vinaka vakalevu. Totoko sarangai na nomu takamai na vitala nongora kila ni turango anduru kuba sa teko ino takamai sa nono vandindike ena buku ni ira na Solomoni kera na Vanuatu chukutala Dr. Seta mati Viti tu Lawa kwa sa kabukan na isya matalangai malaita totokan din na ni dareda na ni tuye bunga na itala no bango ala ko talanga mai o Samson Voma may Roma sa matalanga mo ko na vitala no yo Lawe will talanga kino Malcolm Andrews sa totokan din na ni nangaireda na ilimo na itala no watungo bibonggit saranga biran na warong chukumini po merabala ilimo na itala no bango sa martik talanga ni ko sa tiko bola tiko sa tiko bako te sono no mu
chapters mo bola na boni bola so vertale so ia sana nita kini ngono sana turu kini mo bola sana tampa na nomu PhD thesis sana rotel ngani tarapa mai so tel ngani bola mo sana tik bola utali tak talanga na ulutanga na nomu tuku na mai mena veiuqeti na matintu mena numiro ira na vekanda me Vanuatu ke ira mi Solomon de sarmai itu kuna tu ni retoke era kelachi kuna non resia mai tiku Vinaka nga na isia mai Vanuatu ke na isia mai Solomon tare da ni chuko elo lele mai Newtown mai Wailoku mai Kalekana tatali tak talanga mi Australia ni chuko orto na Australian orto na Aborigines gori esi asi na kena iyo Vinaka talanga ni sarte ku wala na kena talanoa kasa biusar nga may na buru-buru toto ko merwilika o ira na kena kau tamu sakayan sarli tuya ni Australia isa toto kasar nga Vinaka na nomu wasia may na nomu ulutangan wadidike kau wasia saranga na bula o satam na vukui na nobu basukina o klanirto na marutaka na Marama tinamuni ni o solena kana mungauna mona rakaba na bandindike na be ulutanga kete boy totoka bakawoti isa rede kimem sa nuita katuni na uch totolo mo Vuli enamba kimengo kakimem sa vakanuinui tu ni ona vakung ketale sotale nangoni merlako ya ni natambani ni Vulingo natambani ni Lawa ya marotek ngo ni rakabasarnga ena nomu Doctor of Philosophy ena tambani ni Lawa Vinaka vakalevu tau totoko bakawoti Vinaka vakalevu Serua era to may vimbi kina na bono Serua ena buku ni nomu rakabana nomu bakadindiken mo Vinaka vakalevu tau iandor na reda ningo na nomu bosanga ni bakanre veira na tambangone lebu na torbono ngone leo sa talaga na Marama turanga ra baka tikumengo dombula Vinaka na siya matikumen na Fiji National University bula Vinaka Madam Katerina Ruru Atapa manda iso na nomu bosa nga ni bakan reveir na baka tikumay na ulutak nga ni Vuli baka talaga kina na nomu litu ni ngo Australia o yawa kirto tumen no matapuvale o litu ni Australia na nomu vosota tiko na Vuli do manda nomu bosa na ulutak nga ngota nakataw au via mo tuku na nga ver na nonda dorogo ke irnangoneleo ni nonda bula bakayalo kambimbi Italia se lako dava enda namata se nabu tiko kina au wakandina tasarangan ni bukei au vale na vengo nondo sota wakina rendre kene karua au Italia ke wakanda siangania do vanakanda namata chiko menda kuniwili ka mesa itintininika o ya wasota menandendre sona kau siangani rawata ia siangani vakaturasa me vai alolele tekiau enar rawani ndala kusivita na vendendre na nda sota kaya ke vakae lomandandina na nonda ambula vakayal talanga ngande na ninda tosu chuka na wura-wurango na masu na ondo kaitunga spirituality is an important thing, especially if you in my case o lakumeke o may Vuli away from family and if anything that's helped me, it's the grounding that I have in my God. If I Vinaka vakalevu tau na nomu bosa di veiuqeti
ena kenala ko matitiko na nomu vakadindike se na taka vakavuli se na mga enta vakaba me liutiko na kaloe ni da kilanga na kaloe na vakararata na veka sandrendre na kvali na nomu bibal ganga tekimai en tikinaya ya vakatapong tau ni takachukwa na covid tin kadiwa o klan ni tarai Australia talchuknga vakatapa sianga ni tara na nomu ulutanga ni nomu vadindike se toschuka nomu vadindike dini ni usasing lako Viti baleta ni se songo tiko na boda na nomu vadindike o sana takaba tiko ngai na mona liba iyo tau sa tostungan na vadindike na ngonong au sa nandrenreng au sota ni sona vakekenda ni toki na nonda na bibusai ke siang suci nindo na mona liba na vitala no na iyo sa kiretong na university meu yerto satu kuna tu ni sana soli tu na research funds ya baka meu menduang ai bicara nilai like on my behalf meron nilai vitala no kirana melivandindike on my behalf baka me research assistant sa solera tu na university na ngalalaya na merto na so matalanga and dua through research funds iyo na nunggu wala chapter na vandindike na mona liba tos tu ngatau sandina erto na mule ni tim ni namo PhD committee erto turanga Marama ni balangi kere in Australia ro endo my main supervisor ro Marama ni balangi Marama ni Australia nunggu principal supervisor vaka tume na yatu Solomon maybe about 20 years or very well published in terms of Pacific law na nunggu co-supervisor head of school chung head of law school may na University of Southern Queensland iyo na nunggu supervisory team is very well experienced and able to guide me tau no Vinaka reda Vinaka vakalevu reda o klan ina bungar na warong chuk meni kua ko sara ni kana ngon sara mona mona kavia ni berna chuk me Viti ke baka chuk so na numa merna vakatarongi mera interview taki oroni reda ndona kana lebu ni tala no itu me katoni o klan chuk so ona vakaturuma na nomu sisis o klan chuk tale so na buambale tale o kila na vekau na lekatona mai e o kila ni na tiko tala ngoni salo roni walaki roni bita tale bena sotale na journals sotale na articles mono wala me sema bata chuki na nomu bakadindi wow sa totoko bakauti bena bakalibu tau na nomu biba ka ungeti bike mami kalungata tiko na nomu sasanga ni utume ni ngori me Australia bata virto no mata bubali arto chuko nga me Viti iya tau orto na nung matubali orto chunga me Viti au sangat chukume awa sangat chukume orto lakume orto na ngone yo sa andrenrenga nangonangona baleti COVID yo iya isa totoko bakauti na nomu bolea molitu ya ningo Australia ni doni tu nongo din saranga na kawa matal tak meya ni lele na ngoni puli kema tangai Hawaii lele na ngona nga sa mikin na COVID sa pek saranga non ria sandu listal na non randu ivan mo ya tali ni darongo tang korbi kem ni tau ni sarandu ito kina bo kem ni tokanga tokanga ni sasanga mo ni bautia kem babi ni Vinaka na bale wi kem ni tau ni chukubi ko na yalo mo tosu tikunga
Dina ni se dada wir wa bu tungang ko na COVID-19 kadiwa ya siang ni selebi ko na lelai tu tali tu na ngoni sala mo bitar tar kin be Viti gor sa va matar tak men gor re na chukin dua me Viti mena ngole na hukum mele kita ka na bi batar turong sa totokan din sa ni kalau ngaten din ni tu na bi bakalo ngate kele na university gor University of Queensland Brisbane sa Vinaka. Nako bakalib sa tao, totoo ba ko tin do orbital no niko, ni sembera nga ni may dava, tiko talen do nakao biawasya ni sembera niyo solia na ngaw na be kemni mo bakambula se bakabini Vinaka, veiqeti na veibolei, era bakarong tumingo misero. Iyo tau sembera nga niyo bakabini na kan ya endo nakaundo nangono se bultu kin dana no mangande na scholarship e solingame ver na matanitu bakana OZ na NZ8 ya obvia vasalanga ni ver na irna via Vuli na university era soli scholarship talanga oroni apply ngamai directly to the university sangatal nyo apply wana matentu mawara kachukuna na nira advertise takin na scholarship elevo tu na avenue me mo apply mai me ni rawa na kena process Rede dona kinelebu ya so ngona elebu sarwawa chika mela kumai bena matintu go sando ngon sala binakanggo sara seranga ni bol seranga veirat na university o binakata mulai bulikin saya tahu iyo tau elever na university ngo era nanomu application form endo ngana box lele chubango wana form kaya kau binakata ng scholarship na tarong are you also applying for a scholarship endo ngana tick tau sa resubmit iyo reda so ngona libra do rere ibakasera manduambe kana taro ngo bikem dar barong chukumai ngondo nakanda bulikina me wase chungo tauna na be university tutel ngakin na be scholarship au klando na kandoro reni bibaung kitkina tau be na barong chukumin ko mersate ko burai sarngan na university websites na bi Lawa ni be university da sara sarngan ikin sana tumikin so na ken katolelai scholarships say international scholarship so mendangan scholarship balik kan serangan Marama siapa tahu iyo tau de lubang bimbitek seranga ver na veikeda na Marama veikeda talanga na ikaw ito okay so indigenous scholarships are very and they're offered by most universities iyo Don din na pipa kong kitili vakabibi mamini kota so bira barong chukumingo so trengan we ka kuminan rongar barong chukumingo o sana pamurenga na pasapanan rongaya na yalo ngami chundondon me on tu ngami na lomamu sana tantol kita ngami na vika ke ditili siapa tahu totokan din Sereda, como tanga na scholarship atok na dona kena tikililai. Sama itu kuntuan do you need a scholarship? Sa kwasar nga tik nga sa artu bitar sarma Iya. Ina kumna bale bunan ronga, na bale bu matilitar ngongo, verto na bekangu me verniki na lio, o verniko to verniko sa nanu chuk malebul, sa tende na wawachuk malebul, sinilebul rachuk taw. Go satu nga na scholarship sa may pamadalang ko nandoro taw may Serua. Vinaka bale sa siang tala ulung bale taw kaya bal na kanta Vuli do may nabital no ni kuwa kaya sa tiko biko na yalo mo Vuli ona rawata ona rawata sa totokan din rin kaya sa rawi Serua ratal nga binanronga ratal nga bikandaw kuna sukay muri totoko baka oji
Nakavaleu sara tau isa. Ia ko sa kena ngono tau mo na no ngono mo vakambulakin siya vakabinaka veir na turanga marama erto no mata bubal en nonra veiuqeti mai vei ko na no tumba ta mai en baleta na Vuli kena nakavaka. Sa kena ngono gota. Vinaka tau. Au Vavinu Vinaka chunga verto virna siya mai Viti. Ortona menakasi au kila sa los tumbenggo donatano orto sa sar chikumai au beva dola talanga verto na siamo chikumai buka ma yasawa dola oka batike orto na kaya kaindo orto mena Vuli vatu i Serua dola sa kira-kira nga men dola na boda me ulesiani me ulikanaika iyo wabili vinakatalanga ave kemuni tau na platform go endo nakalevu saranga ave au na me veiwasei and unuita kani that I've motivated, even if one person has been motivated today. Thank you for the platform and for starting this, and it's very much appreciated. Sa Vinaka vakalevu. Iyo, o tali takatalinga ni chiko na bata bango menda may soto batikina vakabiokani da viwa say bango baleta ni di naman nga da donesa da rede na COVID tin kadiwa ni may babu na menda may sema bata da may soto bata bango na mona liba iyo klasa kanela talanga menda doni bata bango menda may vital no saranga kina vakabiokani bango da wasaranga bango donu me bakano mo siya chukumengor na ulutanga ni nomu Vuli na siya katang doon ni bata-bata ndang walikin siya bata bataw gua da bosar tu nga baka Viti da may vital no tuyan do tu na matatar Korolevu me baka nga sa tu na may liuya talimangi chik gua sar nga taman talimangi sa ta ngo iya iyo viva ka ungeti lele usar era siya machukumengor na kanon na baka Vinaka na kau me wasevi kanda ni potau me baka satu kun me ai do na bos sampai ka ba do sakat cuma Serua nga sarawata kan dina to doko katar cuma mengo mer tumbai langi ba sewa mereu sa Vinaka vakalevu satu token dina na nonto may satu batabango may siya matalanga na no mabadindiki siya bata bataw Iyo. May kuryatali so na vital no ala kachuka ni bata-batango bakatalanga no may rongot talanga so may bulan ni bata-batango era may bakati tumbuta katalambeka sera sulet talanga bi kemni taon do na kanang bili laylay re na so ngono sa nabibialo laylay siya sa liumbek nung vakanaika sa pek nung bek mo sa Roy Viti iya iya na vital no bek ni ko ke na vital no bek saoti na sile bek bikem ni taon na yalo ko se yalo ganga mona tomana mona bakadabara na nomu inaki erto sa bakarab tu mikina no mata bubal me Viti kemem sa ba ni binak te na viokani kemem barong chuka ni kuwa na nondor vital no ni na katoa na nomu sasanga tau may Australia. Iya, si Bertale ni daru vital no do tale au bia bakamade beira berto no ngunyang gona chuk menakasi dombule Vinaka au klani ngunu Vinaka chuk nang gona dombule Vinaka talanga membuka mo mesawa siang talanga ni ngule kini bikim dona bakarong tiku may na Vuli batu do sama tiku may Serua Vinaka vakalevu na bakarong tiku may na vital no niku. Sabi na vakalevu tau. Vinaka vakalevu sa kita sa Loloma sarten vakalevu vanu ni Vinaka vi ku tau na no mo bola dar no vi tar chiku do talango no me muri kita no vi suri talen mo may tal no talvike mami Vinaka vakalevu Loloma sarten di Queensland Sabi na tau Loloma
Vinaka, mana tahu. Isa. Vinaka wale sara. Bikin ni na bakarong chukumai. Na bakarong chukayabi Unaisi Narawa. And don langon nila ni Serua. Sulit mo ko na non ngaw na nakabinang ni kuwa. Sa masar chukumay Brisbane, may Queensland, may Australia. Bako madalta chukumo ko ni kuwa na non natambari ni Vuli. Non natakabati ko kuwa na non Doctor of Philosophy in Law. Totoko bakawoti na non sasaga tiko wastia mo kuwa na non Vuli, na Vuli Mena University, may Viti, lai takavaka na uru, nangunong ko sa tiko sar may Australia. Viva ungetindina na vital no me takabo ko ni kuwa, me vakatukun chuka ko ke vakamanda iron ni vakungete indua. Ke do mandanga veikeda na barong chukmini ko sando na marole wikwa kong ni kinango na yang ni bata bango menda me veiuqeti da me vitala no dini stawa chuko kana rendre tutondo tu me Australia to na vitamani to me Viti kerto na bubale ya sasanga chuka ko me mbak ngamingo me sato ribola misana bauti na no Vuli kasati ko tala na nakinak me na lista lokwa USP me laki ba dortala na bibata Vuli. Sabak mo din bikim ni Kersar, ni oti nga ibida na minitingo, and na sema tala chiko ki Brisbane, and na sema tala chiko mikini ndo na Marama, o mereani matini tombua masi. And na may toman tala chiko kwa na nito vitala no, ni viva kongeti veikeda na turanga na Marama, dorobono ngo nileo, ni bono vakaturaga o Serua. Vinaka vakalevu, ni mwadi toka.